Kilungu cha miongo ina yoluwa yana cha ene deva Kenya mena uwa kuingi viwani mesi ile kana depression ula ukwata mundu yela wetha na kuswania kuingi yoluwa undu kana kindu ila yisiki yata stress kuyanana na Dr. Kanyolo Kameti ula ni ndakitali na mtaalamu wa mauki fathukanyo kuma Masinga kauntini ya Masaku ni kana yela mesi ilia ama mwingi vya mundu ni moma etaimo swanio makwiyumya thayo ona kufikia kukwatwa ni nduka yo mundu atonya kumanya ata kana ena wau weta waini chao na mundu atonya kuvoa ata nikenda kukwata usungio wa mokulio mwandiki witu wa mauvobe ni Mark Musau nukomanie na Daktari Kameti na atumbanisya livoti ino kuyanana na Daktari Elijah Kameti Kanyolo wa kuma Golgotha Masinga nikana wau mesilia wenda depression ni wau utonya ukwata siana kwambia miaka 10 kuthia ndoa ima na vala kuyanana na ukunikili anduana kati wa andu 10 mena wauyo wa mesilia nituonete muno andu aingi mayuka sibitali ukethia mundu ni wau lakini wa muthima ndukona pala thina woi lakini walikilila muno thina wa ila twita social history withia mundu usu ena thina wa kiliko na thina wa stress thina usu ni muongeleku muno na twasisa thini wa population ila twinayo withia katikati wa andu 10 ana mena thina wa kiswanio kana mena thina wa depression na nundu wa kuongeleka kwa thina usu wa stress thina usu wa depression nuseo andu maketha mesi ila depression ikulika mawona nio mawauyo ni vamwe na mundu kukosa too kana kukoma muno o vamwe na kuema kuya kiliko vamwe kana wenda low concentration kwangelekanyo no withie mundu ila wathi ukoma ndeu kwata tokyo wathi ukoma saa 3 kana saa 4 ikala kitandani arakwata to ina kukesocha na kwacha amuka bisa kwithiona ndena ula wendi wa kuamuka watu aile kuikala kwenda kitandani na kindu cha keli tuona ni kwasa interest thini wa wia waku kaza kwithia ula moyo uka kwa kukuna wia thini waku ni muoleku kana ndwivo na kwithia wi muoleku no tebo nimini kana wolo kuna ambito no kunekanesa kila kingi tuona ni mundu kesa kwithia mundu ena wo kana kuthata kwingi kwa mana ukethia wamwika kaundu kanini ena kuthata ukasena hii da athata muno be wondu waindite kana athata muno kukiluka undu la wekwa isu tumeita irritability na kila kingi ni concentration ya mundu ina depression ni thea muno ukethia ndena ndio tono kwata maundu mesa kana chongo chaka nikwete ngalikwe ukethia ti chumbanu ukinaiku na ila tuona sindu taisu thini wa mundu ni twenda kusisya kana pena kitumi ila mundu wamina kumanya kana kumanyikena wauyo ni waileta kumantha utawa Daktari kana mutaalamu ta psychologist kuswanya muno kuhusu ula lobi na mathinasu yu nuli kambi ni wa kuswania kwingi na stress yambi ya kuongeleka na ila stress yongeleka yambi ya kusukuma thini wa depression yu ila kambi ni wa isu twita suicidal ideation na mawona nwa lange weba wuseo mundu wa musi ona mundu aketo athiku kana kethe mundu muthukuma nake kana negetha ni mundu mwenda kanisani nake saingi mundu akathia na mundu akathia akawandawa akasena ndawa ni yake kaina ake ndo yakanya wiyo nikendeni yu tuona maundu tasu nuseo ni to advice mundu usu enda sibitali ni ndoneke ndote vilingi wa mauvom Mutongoi TV livoti mwanya nyenita wa Ben Musau.